sishosha mfathi ngorotha siborena isho sithi Sulu orhaba eyakhe akalelo lo sifazana ushapa sibonya uthi ucela ukuthi ngalawulane ngamagugu abo ucela nje ukuthi nje umuntu akhulumele igugu yakhe ayingalawulani nje ngamagugu bona bazobanikeza abakufika lekugu le eyabo ayihlanganise lutho nezwe akuyonezwe lekugu le yabo shukane nokubalawula ngekugu yabo kube bayinikeze bani bangayinikezi bani. So kuthiwa amantombazana zi-sell out because ngabo abalala nama-Nigeria yebethunani nditsho ikuku ayidibanisanga countries. Indaba ye-Nigeria nentombazana yomXhosa ayinanto yokwenza nelizwe kakube ko-agreement ngoba okay sawulala nawe wena uzawuphatha apha eSouth Africa uba ndalala nawe umuntu wenza lento afuna uyenza ngomzimba wakhe. It has nothing to do with the country. Ayokuku ye-country le yeyam ngolala no-Emi funeka u-Emi ngoku seyiphathe emhlabeni man khanilwele ilizwe lethu eli lihambayo siyeke thina silale nabo nditsho sebemkile apha eSouth Africa beye eChina bazosiflyisa siye eChina. Ilizwe liyabiwa ngamagwaja because nina anihoyanga yonke enye into nihoye into bamantombazana lalama namagwaja ke ndisiva uba nithi ba anizuphatha apha. Ewe ningawaphatha amantombazana alapha but apha nizuphatha kulo mthetho ndiwufunayo madoda. Bekani sinqa akekho umuntu onothatha amantombi enu athathe imisebenzi yenu athathe yonke into. You have tried to apply indawo yohlala eKapa uzoyaza belungu nabemi bangaphandle ba in charge thina sithe sesicenga bathi no I prefer Congolese apha emhlabeni wakuthi bathi I prefer Congolese lady. Nani ihoyanga yonke leyo nihoye nje amantombazana lala namagoja and so what noba mkile amagwaja iyafana solana namandiya la lapha solana namachina la lapha solana nabanye nezinye inhlanga ezizilapha kuyafana. It doesn't mean ba lo silala naye makarule everything. Amadoda ayathanda ulwelwa ngamantombi sekukhona umfana oyi-victim ye-GBV amantombazana athuleleni uyaba ube bekuthiwa sonke ke sibatyiwe and sifuna amagwaja. That means ilizwe ngelimkile because anifunulwa because nithi thina silala nawo and so what. You have no power over ikuku yam but you have power over ilizwe lakho. You have power lokulwela ilizwe lakho. Awuna right ngicela uba mandenzeni mina ngomzimba wami kodwa une right yokuthi uba makwenzekeni emhlabeni wako wenu. Yo hayi son.